سرسرا و سرچاوه هاتن پارتیین سیاسی رخستن جواکا سویل رخستن جنه همین پارتی و همین کسی لور حاضر بوی به صدمه دا مزرانتن دوزدمین یا انجمن اجتماعی کرد لسوریا منتفده لسرسرا و سرچاوه هاتن باشترین دستپیک ریزگرتن دگل خوینا شهید کرد و کردستانی و سروری و بارزانی نمر و سرودا ای رقیب فرمو خيراتنا حديث ساعتين قول بكتب أيضا بارتيا سياسي بارتيا برا إيغو أموانا تفدا ده ركبري كدنا غوبو روخندنا بريجي ماهانا كي آباكرنا سوريا كنو سوريا كبي حمي بكاتيا سوريا رئيس داران إما بالنسبة شمانا أم شاور انجمان دارن أم شاور انجمان دبينن حقيقة أم انجمان الاجتماعي كرد دبينن وكي دستكفتي كي مازن بو تفکر آزادی خواست دندروی سوریه گشتید. دو وقت که دگو پارتی سیاسی جدا جدا دندروی سوریه دا گونی کاری کن پر ساملت کرد بگه نوی دورا گذات خواستن انجمن اجتماعی کرد وکی دست کرده که به پشتوانی سرک ورزانی دکاری بون با پارتی آنا که تمامی ساز بکه دی اطار کی سیاسی دا اطار جیبه به بنگه جبو خستک و داخاز ملت کرد سوریا بگشتیده بو خستک و ملت کرد و پیک آنینا سوریا که نو هندروی و چرچوا سیاسی آگول هری مدودی لسر ویجی ادخال هانا که محز دکن دست نشان بک انجمن اجتماعی کرد دکاری بو چه بک انجمن اجتماعی کرد دکاری بو پرسا ملت کرد جهندروی سوریا جناب چار دیوارا آگونی زیکایی لید بوج وقت رژیمه تأکوین امنیده دکاری بوی پرساهانا که جدا جدا جهندروی سوریا بگشتی در بخیر پرسکی ناو دولتی دکاری بو بخیر پرسکی سرشتی بو گوارتنین گود سوریا دچید لسر ویجی کارو خواد کر و لب کر گو اطار کی سیاسی هبه گو صبحی او اطار آنا به بنگه جبو آبا کرنا سوریا کی نو لسر ویجی انجمن اجتماعی کرد باوری خود دید لکه اپوزیسیونه دید ابرجی ماهانا که قتل نکاره تو گارتنات خود چید که دید گو ام معنی نوکی سوریا بگشتی گم سوریا کی نو آبا بکن ام حوی ما فی خود را ببینه برو باجی ویجی رژیم حس کر گو ایرو روش ملت کرد و تفکر اوی سیاسی کردی بده آلی کی دابی ویجی ملت کرد ایرو روش نبشکی شورشیه از بجم دوی داشی انجمن اجتماعی کرد شیار و تایبت تفکر اخوی سیاسی کردی او نکت بنوا باندور گو رژیم خواست گو ملت کرد شورش دور بکه و خو نبینه بشکش سوریا پیش روژه یا گو او سوریا گو حمید دعوت کن سوریا که نه مرکزی گو ام حمید ما فی خواهد دا ببینن وکی پیکاتی گو دندوی سوریا دا جیان بکن لسر ویجی اد بجم انجمن اجتماعی کرد کاربه ببه سفیر پرسا ملت کرد حمی دنیای انجمن اجتماعی کرد کاری بود پروژه سیاسی دا آگو حتی وکی روژا ایروژی گود بجم ده بشه سیاسی نه بشک جگره دایه و معارضه با بشک جگره دایه و رژیمه با او هر دون بشه آجی دا مستاندر سر گوارتن اصولیت کن انجمن اجتماعی کرد کاری بود پرسا ملت کرد جنیوه انجمن اجتماعی کرد کاری با پر ساملت کرد بگیره واشو
انجمن اجتماعی کرد دکاره بگیره روسیا وکی ونزان ایرو دوزدمین سال سر دامزراندنا انجمن اجتماعی کرد من سوریه اف دامزراندنا ها انچاوا دینی وکی خلق انجمن وکی پارت انجمن نسبت شماره انجمن اجتماعی کردی دست کرده که مثلا با پارتیان آزادی خواستن در کردستان سوئد. اف انجمن هانا که کار و خبات و الوسط ملت دفاز و خسته که بنا کرد کردستان سوئد. کان بر شعب خال پیشیا دوست و دشمنی خواهی انتقارم بپیشن. اف انجمن هانا که دکاری با پرسان ملت کردش نابین چهار دیوار در کجون رقمش کرد که پرسکی ناف دولتی و هر کسی که حسابی نکه بکه و هر کسی که جیبزان بگو ایرو روش سوریا پیش روش دوت تشل کرن سیاسی نبن اگر پرسان ملت کرد در نوی چهار سال کنه. جدر بیجی عمد بیشن اف انجمن هانا که حقیقت دکاری با بالانس کی چه بکن سر آستان ناف دولتی جی و هر وهاجی سر آستان ناف پایی ویاجی سر آستان اقلیمی. السر ويجي انجمان دكاري بود بخطابه في سياسه توافق كي بكل هر کس کی جی ور دیار کنن کو اف انجمان انا که حتی سر آستا کی اجتماع کرد پاوری کار دکه و بو سوریا که جی گشتی جی کار دکه اما سوزدن دی بردوام بل سر به کار خباطه هم سوزدن می بردوام بل بک اینا ما فهمت اخوا ام پشتراستن جبر راستیجی ما پشتوانی کی گله کی خودهای اوجی طیبات سرک مسئول بازانی 12 سال سر دامزراندنا انجمن الاجتماعي الكردي لسوريا درباس دي راستي دمك كريزا سوري دقل لك روشك هستيا درباس بو في ويسبو لسر تبقرا سياسي كردية رسن و چارچوبك اطارك دامزرينه او اطار هذا دامزران بنادي انجمن الاجتماعي الكردي بارتيين سياسي ريفسنين سيفيل الكسين سر بقار ما بس هاوي او بو وكايب كارو خباتي بكي دبيقونا هذا شو بيكاني ما في ملتي كرد سوريا ده ظهر 12 سال ده انجمن الاجتماعي كبو سيوانك سياسي لا بهزين دولتي دو خربتي بيشتي بريارا دو بيجي بشار دستيا دانو صامنا دو هربا دستوري ده ما بس جي او بو امكار بن كشرو جسوري ده ما ذكر روا بيك بينن ده ملتي مشي وكو حميم ملتا جالك فش درباس الوطنية الكردية أن تؤثر نضالها وتوحد رؤواها في مؤتمر تأسيسي انبثق عنه المجلس الوطني الكردي كتحالف سياسي ضم معظم الأحزاب الكردية والتنسيقيات الشبابية والمنظمات النسائية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للشعب الكردي، واعتمد النضال الديمقراطي في تحقيق برنامجه وأهدافه وحدد رؤيته عن سوريا المنشودة بدولة ديمقراطية علمانية متعددة القوميات والأديان. يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا وحقوق باقي المكونات القومية، وأدان النهج الأمني والعسكري للنظام في معالجته للأزمة، ورأى بالحل السياسي سبيلا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، كما حدد خياره بالوقوف مع مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة وشريكا حقيقيا في رسم مستقبل البلاد. ومن أجل ذلك عمل مع القوى الوطنية المعارضة وانضم إلى الائتلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية عام 2013 بناء على وثيقة تضمن اعترافا بالهوية القومية للشعب الكردي في سوريا وإقرارا بحقوقه القومية. وشارك المجلس في مؤتمرات جنيف ضمن وفد الائتلاف، وأيضا كأحد مكونات هيئة التفاوض منذ مؤتمر رياض 2 عام 2017، وكذلك في اللجنة الدستورية، ولا يزال يقف إلى جانب أي مسعى سياسي دولي ينهي معاناة السوريين في إيجاد حل نهائي وفق القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار 2254. وقد سعى المجلس دوما إلى توحيد الموقف والصف الكردي، ولم يعد جهدا في سبيل إنجاح مبادرات فخامة الرئيس مسعود بارزاني في مساعيه من أجل ذلك. ومع توقف العملية السياسية لإيجاد حل للأزمة السورية التي رعاها الأمم المتحدة وتراجع الاهتمام الدولي بها بعد بروز مناطق أكثر سخونة من الصراعات الدولية والإقليمية، ازدادت معاناة السوريين وازداد ازدياد التعنت النظامي في رفضه للقرارات الدولية
وجاءت الحرب في قطاع غزة واستهداف إسرائيل فيها حركة حماس بعد أن شنت الأخيرة هجمات مسلحة على مستوطناتها في غلاف غزة. أخوات، وتحديدا جبهة السلام والحرية، ممثلي جبهة السلام والحرية وهيئة التنسيق الوطنية وحزب الإرادة الشعبية والمنظمة الآثورية الديمقراطية، فأهلا وسهلا بكم جميعا. ليعذرني الأستاذ غابي بأننا سنتكلم بالكردية، هكذا عهدنا، هكذا مناسبات، فأنا آسف جدا. جارك دي أم خيراتنا وقتكم بارتيان سياسي يكيتين بسكارا وروشابيرا يكيتين جنان جواكا سبي كسايتي جن مير آمادين بريز 12 سال جدا مزرانا انجمنان اجتماعي كردي ب 26 هيبان دها 2011 12 سال اشكال وخباتي وجبربانية برما في ملتي كرد 12 سال اسطنجية وشقرتنية وشوطانا مكاتبة وبيشعر كرنا اندامي انجماني 12 سال كارو خبات دبار بروجين نتاويدا سروكاتيا سروك مسعودية بزنان 12 سال جي بربانية جي استمراريتي جي أصلانجية تحدياتي بو أنجمان دي تسوي جي أنجمان بردوامة كارو خبات أخذ بردوامة دي أرمانجي خوي سركدا بردوامة نرينا خدا جبو سوريا فدرالي نناباندي برآلي ألماني هركس هربكاتي ما في جارسان